chicken feet. There are usually two types of people when it comes to chicken feet. The people who love them and the people who've never tried them before. Hi everyone and welcome back. It's great to have you here. On the menu for today is a super tender and delicious chicken feet potjie. Pas op, hy kan nou warm wees, hoor. Die water wat nou uitkom is bietjie warm. Hoe warm is hy? Hy moet so 22 wees, 25 wees, hoor. 150. Oké, ik zal het niet doen, hoor. Beloven? Beloven. Huh? Wat is dat? We hebben de... Zo, gaan zitten binnen, dat ik kan zien dat ik hem vol maak. Kom in, dan zit je. Kan dit niet. Je moet door TV. Dat is tot daar komen. Wow, het is lachen TV. Oké, speel nou en ik denk hij is recht. En dat zien we. Goed maar. Is hij vol? Hij is vol. Hey, papa. Mama, wat is de oudjes weet is spinazie? Die albies is lief vir spinasie, weet jy. Het is baie lief. Jy ook lief vir spinasie. Wat moet dit hoor? Besloon binne in hier, dan wat jy daar op jou ouma. Nee, is slaan. Ik denk dat is een goede idee. Ja. Ik denk Ons zo. gaat de hele dag land vir hobbeslange. Ons moet gaan kopen soms in die dorp, is bietjie rabberslange. Ja, en de Engelse taartjes. Engelse taartjes. O, Die wat? Engelse kaartjies. O, in die Engelse kaartjies. Chicken feet, are they bizarre or quite normal to you? Please let us know in the comments. It's quite important to challenge your culinary comfort zone and to try something new every now and then. When buying raw chicken feet, there are a few simple things to tell if they are fresh and of good quality. Number 1, the color. Look for clean white feet. Slight yellow is normal, especially if they were free-range chickens. Number 2, the smell. Fresh chicken feet should have no smell to them. Number 3, skin condition. Avoid feet that are dry, slimy, or have broken skin. And number 4, plumpness. Good chicken feet should be plump and full. And number 5, always make sure whether the feet are from the front legs or the back legs of the chicken. The back legs are almost always bigger and better. Now add your feet to your pot. This one was a bit too hot. Let's remove the burnt oil, wash it to get rid of any bitter taste, and let's start over. We wanted to make a spinach side dish, but the local monkeys beat us to it. They ate almost everything, but they graciously left us a few leaves to add to our pot. Appie het ons gesteel vandag. Nee, nou kan ons nie 2 disse van my pap maak nie.
Dis nou net een dis saam met pap. Ja. Now let's try to fry the chicken feet again without burning down the lapa. Most people look at chicken feet and say, no thanks. But by the end of this video, you might actually want a plate of them. After a few minutes of frying, let's add the onions and mushrooms. Now let's add some flavor to this pot. A bit of curry powder, garlic flakes, paprika, chicken stock cubes, some dry thyme, and 3 whole cloves. Fry the spices for a minute or two so that they can release their flavors and aromas. Time for the shredded spinach. This might look like a bunch, but they will cook down to almost nothing. 2 cans of tomato and onion mix follows the spinach along with 1 liter of hot water. Now place the pot on medium heat to simmer for about 1.5 hours. Now for the perfect side dish, a lekker potjie pap. Moet dat die ingenaat had, dat is nogal baie goed. Dis wat dit. Ja, mag ek dit probeer oopmaak? Nee. Ja, lief. Eens laten zien. Dank je. Sjoe. Ja, mama. Jy het 'n ertjie gepluk. Yep. Wow. As jy dit. Wow, dan mag Probeer dit. probeer. Ja, lekker. Gaan pluk gous nog ja. I wish you can smell this fantastic aroma. Cooked chicken feet are surprisingly nutritious. Very rich in natural collagen, gelatin and minerals. Now moet 'n bietjie reduce. So for the viewers at home currently frowning, this recipe is perfect for those wrinkles and frown lines. Gaan nou, je asem, papa gaan tot 10 tellen, oké? Tot 10. Oké, gaan. 1, sê reg. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
Kyk, amper. Had jy dit net gesien? Het jy daarom weer visies gesien? Ja. The pop is fluffy and cooked. Now let's see how those super tender and delicious chicken feet are doing. They are perfect. Ready for the plate. If you're scared of the nails, just go ahead and trim them off. Sy so lostrek, dan weet jy is reg. Yep, nou. Dit is een goed. Saus is lekker. Oh, yes, please. Probeer 'n bietjie dan sê my. Nog 'n bietjie sout kort. Hy kollagen maak hom so lekker ryk op die tong, né? Hy kook jou mond so. Yes. Hierdie is koningskos. Okay, ons gaan eet. Dis in die pap. Full of the bone tender chicken feet, slowly cooked in a deliciously savory sauce that's silky, sticky, and rich. Next to it, a mound of warm and fluffy pap, ready to soak up every last drop of that delicious sauce. Some people look down on a fantastic dish like this, but give it a chance. I promise you, you'll enjoy it. Now there's no polite way of eating chicken feet. You have got to use your hands. Vir jou gehad het. Now that's a proper plate. Hierdie kort ons gaan sommer net hierso sit. Ja. Daar's sy. Lekker hoenderpote en pap. Cheers. Cheers. Dit is vir almal wys. Sjoe. Jy het 'n moeilike tyd deurgegaan. Ek dink maar net by so lekker sag het hy gekom. Kyk net daarso. En daar eet jy daai hele stukkie daar. Hoe? Die naaltjie byt jy net af. Of jy Jy byt hom net af. Hulle was na die salon toe Ja, voordat ons hulle gekoop het. Yes, hier is lekker. Sjoe. hierdie kan jy nie vinnig eet nie. Rarig nie iets om oor op neer te kyk nie. So lekker. Party mense betaal baie duur vir hierdie kollagen in die winkels. Baie lekker. Hier daai deeltjie is my gunsteling. Ja. Sjoe. Jy moet hom so afbreek. So lekker stuk afbreek. En dan vat jy 'n bietjie pap. Hierdie is lekker. Hierdie is ongelooflik lekker. Hey. As dit so stil is, dan weet jy. Dis lekker. Nou, is nie tyd om te praat nie. Sjoe. Daai hele stukkie kan jy eet. Dis die lekkerste deel. Doop jy hom met 'n bietjie sousie. 'n Stukkie pap so boop. Daai. Dis verskriklik. Jy gaan hierdie eet dat jou lippe sommer so aan mekaar vasplak. Ja, Die bietjie curry. Die spinasie. Die champignoene. hulle is so sag. Hier is 'n lekker kuierkos hoor. Ja,
Jy kan met 'n groot pot van hierdie kan jy sit en vir ure lekker kuier. Maar nie hier op 'n first date eet nie. Want dit eet nie mooi nie. As jy 'n meisie kry wat dit op die first date wou eet, weet jy Trou ja. Troumateriaal. En as hy nog boonop die pap self gemaak het ook nog. Dis skaars in vandag se tyd. Dit is troumateriaal dan. Vir almal wat bietjie uit hulle gemaksone moet uitkom met kos. Definitief. Probeer gerus hierdie. 'n Paar ooms en tannies gaan nou sê, "O nee, sis man." Sis! Ek moet Gert kom kyk wat jy doen die kinders. Nou verbaas ons nog, daar's nog meer mense wat ken. Ek sê jou, daar gaan baie mense wees. Elkeen moet wat daarvan hou asseblief. Gooi 'n comment. Ja. Sê vir ons en as jy nie daarvan hou nie, gooi ook nog steeds 'n comment. Ja, sê asseblief. ons dit Sê ons ook. En deel 'n bietjie resepte. Hoe eet jy hom? Ja, hoe eet jy hom? Hy proe regtig nie soos voete nie. Nee. Weet jy hoe proefvoete? Veral as die sous nou 'n bietjie kans gekry het om bietjie te staan. Goeiedag en welkom terug by Pasella. Dis verder, ek moet die honde gaan kos gee. Monty, Dis Monty wat teen die tripod skuur. wil jy saam eet my kat? Om die tafel sit hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6 honde en 'n kat. En die kat het ook gekom. Nou is dit vir die nagereg. Hierdie lieflike spinasie, sous en pap. Hy het hom so dik gemaak van die kollageen, hè. Ja, daar's niks anders te in nie. Daar's niks. Regtig iets besonders lekker. 'n Lekker bederf hier. Dit is. Die spinasie so uiteindelik goed uitgewerk want ons wou gebraaide spinasie apart maak. Maar toe die apies gekom Die apies is vanoggend in die tuin. en ons oes gesteel. Ja. So lekker, so lekker. Dis So, ja, hierdie is, jy moet 'n lappie hê, want jy moet jou gesig na dit hê. handdoek. Want alles is mooi Thai. Dit was ongelooflik. Baie dankie hiervoor. 'n Vinnige trip down memory lane. Ja, Baie lekker, fantasties lekker. yes. Baie dankie. Champion. Champion. 10 uit 10. Nou kort ek liphuis. Lekker. Bye. Thank you for watching and please remember to like, subscribe, comment and please share this video. Take care and goodbye everyone. Bye.